Ngiyaphinda kunibingelela bazalwane bami egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Ake sikhuleke. Baba, ekuseni nje namhlanje wena uNkulunkulu uyaphila kusendaweni zonke, babusise besezwa izwi lakho abantwana bakho. Amen. Bazalwane bami, ngiyathanda sibuke 2 Corinthians chapter 6 bazalwane verse 17 lithi, phumani phakathi kwabo batabami ningathinti okungcolileyo nokungahlanzekile. Ngiyakunamukela nangu umpostoli Phawula ukhuluma ngendaba yokuthi wezwa uNkulunkulu ekhuluma ukuthi mabaphume phakathi kwabantu, yebo, bengathinti izinto ezingcolileyo. Yena uyakubamukela abo uNkulunkulu wabo, bona babe ngabantwana bakhe. Bazalwane, kafishane namuhla uma ubheka futhi uNokhuzane uverse 18 uthi khona futhi ngiyakuba ubaba wenu nibe amadodana namadodakazi ami, isho iNkosi ebusayo. Uyezwa mlaleli, nanti izwi lenkosi ifunde the greatest journey, ihumusho laleli Bhayibheli esilifundile. Bazalwane, kafishane ngisanibingelela egameni likaJesu. Nibalulekile nespecially kwindawo ngendawo enihleli kuzo. Bazalwane, uNkulunkulu usephindile futhi wangambulela, uyangihambela uNkulunkulu, ungikhombisa abazalwane laba ababizwa kuthiwa i-Apostolic Church in Southern Africa. Yisonto leli kodwa lishumayela insindiso, nalo insindiso yakhona ixutshwe ney'fundiso zabantu njengamanye amasonto asindisiwe. So abashumayela insindiso emeshizwe, cha, insindiso yabo incike emkhubeni nasemasikweni abantu nabo. Kodwa ngikhombisa uNkulunkulu laba bazalwane bengimema, kufika umuntu elethe incwadi la ekhaya, mayifika elethe incwadi kimi uyangitshela ukuthi bazoba nenkonzo. Kunenkonzo kabayibenze laba bazalwane, bayebethi camp. Bayakwazi nje kwesinye isikhathi beqoka umuzi bohlala khona bethandaza bethi basekhempini. Ngesinye isikhathi bayakwazi futhi ukuthi bathathe yona indlu yenkonzo bayenze bethi benza icamp. So uNkulunkulu uma ngikhombisa uNkulunkulu bengimema, bengimema ke laba bazalwane, kufika isikhathi sokuthi kushaya isikhathi sokuthi kube khona inkonzo leyo yecamp. Nami-ke bese ngimema abanye abazalwane, ngithi bazalwane, ngimenyiwe abazalwane be-Apostolic Church in Southern Africa, bathi banenkonzo yecamp. So asihambeni, sihambe siye khona abazalwane. Kodwa masihamba siya khona, sifike endlini kuyakhonzwa, kuyaculwa, kuyadunyiswa, kuculwa amakhorasi, kube mnandi impela bazalwane, kuthi kusemnandi bazalwane. Bakuze bedanse ngisho nanoThomoyo, lo mdanso lo wasemkhathini uThomoyo. Ngakho-ke bazalwane, ngithi ngisaphakathi nenkonzo kusaculwa, abazalwane besadansa, nathi sidansa lapho. uNkulunkulu ngivele ame emnyango, ngivele ngibone ngomuntu eseme emnyango ethi wena, ekhombe mina ethi wena phuma lapha. Ngibathe ngithi wena nalabo ofike nabo phuma lapha, anginidingi lapha. Ngangitheni ngendaba yenhlanganyela? Ngishongo ukuthi mina akumethe nihlanganyele nanoma ubani. Angishongo mina ukuthi nimele ukuhlanganyela nabantu abayiqondayo imibhalo na. Ngibathe ngitshela abazalwane ngithi bazalwane, nangu uNkulunkulu ume emnyango uthi asiphume siphele lapha. Ngibathe angithi uNkulunkulu wawuthe wena singakuyeka ukuhlangana, wathi angishongo mina ukuthi nami nihlangana nanoma ubani. Bazalwane, kanti ngampela-ke vele nakumahubo, amahubo bazalwane bami 119 uverse 63 lithi, ngumngani wabo bonke abakwesabayo wena Nkulunkulu, nabagcina izimemezelo zakho. Bazalwane, siphume. Athi uNkulunkulu phumani phele kule nkonzo, siphume kule nkonzo, sesiphoxekile, sihambe sibuyele emakhaya.
masibuyele emakhaya bazalwane sijabhile babuza babethi yini lento oyenzayo ngithi akumina kodwa uNkulunkulu owenza ukuthi kube kanjena akafuni sihlanganyele nabantu abaphambanisa imbhalo abaphambanisa isifundiso sikaKristu hey bazalwane sambe sibuyele emakhaya kodwa sabuyele emakhaya abazalwane uhambe emva kwezinyanga ezithize kuphinde futhi kuthunyelwe intombazana ukuthi izongibiza ingitshela ukuthi banenkonzo nakhona abazalwane ngibe umuntu ohambayo mangibuza ukuthi inini inkonzo ithi khona namuhla kodwa ngiyabona ngalolu suku bekuyisonto ngisuke nakhona ngihambe nayo masifika lapha abazalwane ihamba phambili mina ngilandela ngemuva mase ngizofika ngakhona banendle enkulu enhle emhlophe inhle indlu yabo impela kodwa mase kufathi ngifike khona ngiyababona behlisa ama-organ behlisa konke namagitha uzongena inkonzo kuzokhonzwa kodwa uNkulunkulu avela angifake kumamayela angifake uNkulunkulu kumakhilomitha noma kumastadiyo kuze kungafikeki kubo kuze kungafikeki ngibathe ngizama ukuya kubo ngiyohlanganyela nabo kuze kungafikeki bazalwane hey bazalwane uNkulunkulu akathokozile ngabantu balenkonzo uNkulunkulu futhi ungambulela ukuthi all over the world la kukhona khona lenkonzo bacabene naye bazalwa ngezinto abazenzayo nangezinto abayishumayelayo ezinye zazo zilimeshizwe njoba sengishilo yisonto leli njengabanye amasonto lona ngokomlando walo leli sonto libuya bazalwa neDenmark eCopenhagen ilapha eliphethwe khona leDenmark usho ukuthi khona koAmerica likhona koBritain likhona yonke indawo kodwa ngifuna ukuthi nala eSouth Africa likhona so uNkulunkulu angibulela ukuthi nje abenzi kahle so uNkulunkulu umelene nabo ngendlela abamkhonza ngayo akusiyo le emeshizwe akusiyo le efuna uNkulunkulu imfundiso zabo zincike kakhulu kwitradition imfundiso zabo zincike kakhulu bazalwane bami futhi nakwihabit yabantu emkhubeni yabantu noma beyishumayela insindiso bayishumayela kodwa kuwona ungqo nabo basabalwa kuwona amasonto amanye nawashumayela insindiso engaphelele ashumayela insindiso engameshizwi bazalwane bami ekseni le ndaba nje ukuthi nini enikhonza kule nkonzo phendukani uJesu esazobuya nizama ukukhonza uNkulunkulu ngendlela emeshizwi futhi ngiyazi ukuthi phela amasonto kahle kahle wasili ibandla likaJesu elitholakala encwadini yeAct noma yezenzo ngoba lona lalinesifundiswa esodwa linomthetho wodwa oyizwi likaJesu so amasonto isonto nesonto linemthetho yakhona ehlukile kunelinye isonto linezifundiso zakhona ezihlukile kunezinye isonto linemthetho osekelo yakhona ehlukile kunelinye isonto ngiya-understand ukuthi amasonto vele aye esihogweni ngoku kaNkulunkulu ufuna abantu baphenduka ibandla libe linye kube yileli elibhalwe lapha encwadini yeAct libe nomthetho wodwa nesifundiswa esodwa esiyizwi likaNkulunkulu uma abantu beyisungulela waba amasonto bese bethi elikaJesu abasho khona abasho nabo laba bayibesho ukuthi nabo cha bayinkonzo yabapostoli kodwa bona ngiyacabanga ukuthi basuke besho ukuthi mhlawumbe bayifanisa noJohani bayifanisa noPaul kodwa abasibo ngoba bayisonto njengamanye nje amasonto nawo agejizwi adukileyo yilokho bazalwane uNkulunkulu angitshele khona wangibonisa khona ukuthi angibatshela ukuthi mabeze kuphendukeni bakholwe njengokusho kombhalo kuyiqiniso ukuthi alikho isonto elizongena ezulwini onke amasonto bazalwane akhonza uNkulunkulu asekwahlukene ngokwamasonto nangokwamagama okusonta nangokwezifundiso nangokwemthetho oyisekele ayesihogweni elikaJesu ibandla nesifundiswa esodwa lingahlukana ngokuthi ngokwendaba abahlala kuzo kodwa isifundiso sakhona sesodwa nomyalo wabo uwodwa uyizwi likaNkulunkulu ake sikhuleke baba sesiyabonga babusise manje sebelizwile izwi lakho manje ngegama likaJesu amen.